Sikhuluma nabantu okubula nawo ngosisi la mthola lapha esemjoveni ke igama ngubani intombi enhle lezinqubo wenzani wena la Ngiyathengisa la ngokuthengisa uthengisani play izwithi lezi izwithi ama-drink utshwala kuyaphileka kuyaphileka so hayi indaba yokushithwa amakhombe engajovi leyi ayangi-affecta kakhulu le ngoba mina ngiphila khona ngi-single mother bhadala abantu bami ifizi bangu-3 ngibhadala irenti ngibhadala umama ngisala labantu wamama bekhangele ukuphila kimi umama ule-BP mina ngimthengela amaphilisi e-BP ezimali so ngincala kwake ngingatshovi lapho mina ngilamali wena uthola njani imali kulaba abatshovayo laba abatshovayo babathengayo abantu bakazukho abathengi abantu bakazukho they are always busy bayafika kuphela bami imoto igcwala bamemezeli laba bayathenga every minute bayathenga befika imoto irenka ithwala babe bethenga so futhi ngelanga lama-customers akhona eduzane kona ahlagade khona ama-customer futhi lawa athenga kwani nxa bemelele imitshova babe bethenga manje abakazukho vele abami abathengi vele la wona ungisindile imali mina ngisindile imali bantwana bangani bayi-3 awu ubaba ungaphi baba wahamba sikwazi ukuthi wayangapi so ngozikhalela abantwana bona ibe zikhalela abantu abantu lokudula lo mama futhi lo mama ngesala lapho khathesi kunje baya esikolo ama-uniform sithengile ama-uniform ngokushikashika wona lo kodwa khathesi bekunzima sidonse nzima sibili luma umlomo angaphansi so abantu abaku-grade 1 no-grade 1 ngilo-grade 7 ngilo-grade 3 lo omunye omncane omncane 2 years so bonke bakhalele umama ukuthi nguyabe ethwele impuphu babe ngikhaya khona ngiyabhadala irenti irenta 2 rooms ufuna 400 rands umama ekhona phana la futhi umama useceleni kuduzane ngikhala bengadinga khona indlu senzela abantwana la yebekhangelela ukuthi so abantwana uyabahambisa ekuseni umama yahambisa abantwana esikolo lo muntu usubuye bathatha umama usutshayisa usembiyanisi batshayisa ntamba amambe engathwalanga lutho amapholisa enjenje ivini wona amapholisa amanye khona basebeyasibantu imali ngase bengasula masebesibopha so lapha bakuthathela lawo amapholisa into zakho bayasithatha so lapha kulanda kulamadrinki kulama-ayeziyathenga e-rose camp emapholiseni ngale ngithengwa everyday ayi-60 pondi 1 mele ngithenga ama-ayezi angu-4 everyday mele ngode everyday kodwa nxa labo bemshikashika bengekho vela siwodi uyathengisa mebuphume engcono thengisa $2 into esingasayisiyenzi ilanga lonke i-$2 ngekwenze lethu uphinde ugade ngayo futhi angenzeli utho be-$2 ngoba kumele ngithenge amaphako kumele ngithenge umphako wawo kumele ngithenge lumama isinkwa 2 loaves amaqanda lochago into engamjayizayo uphinde ugade futhi kumele ngigade futhi siyabonga play akuthengise be namba nansi imali singenile imali nje iyangena ikhampani kodwa ngiyokunzima hayi isithathe zanje esinambela lapha umdulini wako-okay no siyabonga kakhulu play